Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa mu rubanza rwaregeyemo Kabila Kabango baye perezida wa Kongo Kinshasa uruhande rwegirira icyo bavaka barashaka miliyoni 20 z'amadolari bavuga ko ari ibyangijwe n'inyungu zabo igihe Kabila ari perezida wa Kongo. Radio Kapi yavuze ko urubanza rwaye mu ruhame abahagarariye leta mu mategeko basabye ko icyaha cy'ubugambanyi gishinjwa Kabila gihinduka mu butasi bavuga ko Kabila ari umunyamahanga ufite inkomoko mu Rwanda akaba yiritira ubwenegihugu bwa Kongo Kinshasa. Bavuga ko Kabila akwiye kwambura ubwenegihugu kuko yahimbye imyirondoro ye abifashijwemo nyakwigendera ngo Mukena uwaye minisitiri w'ingabo ngo niwe wamuhaye izina rya Kabange mu gihe mu by'ukuri Joseph Kabila yitwaga Hippolyte Kanambe. Mwiburanisha ritangira ubushinjacyaha bwari bwabuze imyirondoro Kabila nk'umunyekongo akaba umwana wa nyakwigendera Rurandirize Kabila na Madame Sif, ibyo bikemeza ko ari umunyekongo. Radio Kapi yavuze ko izo mvugo ebyiri zinyuranye zigize impaka zikomeye ziri mu baburanyi bari muri rubanza. Biteganyijwe ko izo mpaka zikemurwa n'itegeko kuri wa gatanu nyuma urukiko rukuru rwa gisirikare rukaza kubifataho icyemezo. Urubanza rwa Kabila rwateje impagarara nyuma ko abanyamategeko ba leta batangaje ko ufite umutungo urutaka ingengo y'imari ya Kongo Kinshasa y'umwaka ndetse no rikoda ngo tufatwe nk'umuherwe wa mbere muri Afurika. Mu rubanza rwa Kabila ku itariki ya 21 Kanama abanyamategeko ba leta batangaje ko afite umutungo urenga miliyoni 32 z'amadolari. Abo banyamategeko bagaragaje ko ingengo y'imari ya Kongo Kinshasa muri uyu mwaka ingana miliyari 18 z'amadolari. Basobanura ko umutungo Kabila yasabuye Kongo bityo bagasaba urukiko rukuru rwa gisirikare gutegeka ko ufatirwa. Bagaragaje ko bwana Kabila afite umutungo uruta umuherwe ariko Dangote nyiri Dangote Group izwi nk'ishoramari ku isi yose. Dangote afite umutungo werwa muri miliyoni 28 z'amadolari akafatwa nk'umuntu ukize kurusha abandi muri Afurika. Avuga ko mu myaka 7 ishize Dangote Group yashoye miliyoni 25 z'amadolari mu nganda zitunganya ifumbire ibikomoka kuri peteroli na sima. Nubwo nta bihamya amategeko ba leta ya Kongo bagaragaje bavuze ko Kabila yasabuye igihugu kugeza ubwo imitungo ye ishobora mu bikorwa byo kugisenya. Nta raporo yigeze igaragaza ko umutungo w'umuryango wa Kabila ugeze kuri 32 z'amadolari nubwo afite ibikorwa by'ubucuruzi bikomeye mu gihugu no hanze. Muri 17 isengura rya Congo Research Group ryagaragaje ko umuryango wa Kabila ufite amasosiyete menshi yunguka miliyoni ariko niryavuze mu mamiliyari. Muri 2021 iperereza rya Congo Hold Up ryerekanye ko umuryango wa Kabila ukoresheje miliyoni 38 z'amadolari mu buryo budasobanutse. Abashyigikiye Kabila bagaragaza ko yasize miliyari 2 z'amadolari muri banki nkuru y'igihugu ariko amafaranga nayo yakomeje gushidikanywaho. Abanyamategeko ba leta bavuga ko Kabila hoze yitwa Hippolyte Kanambe yari umunyarwanda w'indi nkomoko kugira ngo yibore Kongo Kinshasa mu gihe cy'imyaka 18. Mwiburanisha ryo ku itariki 7 Kanama nibwo abanyamategeko batangiye kubwira urukiko ko Kabila ari Hippolyte Kanambe umunyarwanda wigize umunyekongo mu buryo bw'amayeri. Kabila ashinjwa icyaha cyo gufata ku ngufu, kwica urubozo, ubwicanyi no kuzimiza abantu nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ashinjwa kandi ubwo bitero ku basivile, ku nkambi, ku bitaro, ku mashuri, ubuhotozi ku rwego mpuzamahanga no gusahura nk'ibyaha by'intambara. Ubutegetsi bwashize muramushinja icyaha cyo kuba umutwe w'ingabo utemewe n'amategeko, kuwutera inkunga no kugambanira igihugu. Ubushinjacyaha buhamya ko Kabila umuyobozi w'urya FC kandi ko yabigaragaje ubwo yasuraga imijyi ya Goma na Bukavu muri Gicurasi y'umwaka turimo. Abanyamategeko barana ingufu za Kongo Kinshasa basabye urukiko rukuru rwa gisirikare rw'amya Kabila ibyahashinjwa bavuga ko yitiriye Rurandirize Kabila kandi ari umunyarwanda. Urubanza rwa perezida Kabila nimwe muzasanzwe muri politiki ya Kongo ndetse rukurikiye imbere mu gihugu no hanze yacyo kubera umubare munini w'amafaranga. Bahagarariye leta basaba n'ibirego byo ku rwego rwo hejuru bishinja Kabila kuba umugambanyi. Perezida Kabila akurikiranwa atari Kinshasa cyakora aherutse kugaragara mu mujyi wa Goma ni Bukavu, uduce tugenzurwa n'Alliance Fleuve Congo rifite umutwe w'inyeshyamba za M23. Leta ya Kongo yakunze kuvuga ko Kabila yishimiye M23 ariko we byose arabihakana. Naho umunyapolitike Moise Katumbi Chapwe utavuga n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa yandikiye komite ishinzwe ibihano mu kanama gashinzwe umutekano yamagana ibirego umuryango wamushinje we kuvugana n'u Rwanda ngo yinjire mu mutwe wa M23. Mu mezi make ashize impuguke muri Kongo zasubiraga raporo zavuze kuri Katumbi, Joseph Kabila na Jean John Numbi ko bari bamaze igihe bavugana ibiro na M23 cy'umwe n'ubutegetsi bwa Kigali na Kampala ngo binjire muri uriya mutwe. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ensemble pour la République rya Katumbi Dieudonné Borengetenge mu ibara yandikiye minisitiri w'umutekano w'imbere muri Kongo Kinshasa Jacques Shabani yavuze kuri umunyapolitike atigeze yinjira muri M23 ati ibirego byasakaye ku mubonano w'imbaga mu ntangiriro za Nyakanga uyu mwaka ivuga ko perezida w'ishyaka ryacu ku rwego rw'igihugu wavuzwe mu izina ko yaba yaravuganye na bwana Nanga cyo kimwe n'ubutegetsi bwa Kigali na Kampala ndetse no kwibara ko byamagana na perezida wacu yarandikiye umuryango w'Abibumbye birerekana neza ko umuyobozi wacu atigeze yihuza na M23. Borengetenge yavuze ko itariki 6 Nyakanga aribwo Katumbi yandikiye akanama gashinzwe umutekano muri Loni yamagana iby'impuguke z'uriya muryango zamutangajeho anasaba kuzabikosora. Ishyaka rya Katumbi ryagaragaje ko kwigeze kubyandika kuri rwa X amaze imyaka myinshi agaragaza ko Kongo itazubakwa n'intwaro cyangwa se imvururu ko bwizubakwa n'ibiganiro. Ryavuze ko yari ntambara n'ubu ryifuza ndetse yafashe Kongo kwigobotora ibibazo imaze igihe ifite. Naho umutwe wa M23 n'umutwe wa FDLR wazanye ikorana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi barwanira mu gace ka Kahumiro gaherereye muri pariki ya Virunga. Amakuru avuga ko imirwano ikaze ikomeje gusekeranya ziriya mpande zombi yatangiye kuva tariki 20 Kanama bivuga ko M23 na General Sultan Makenga yatangije ibitero muri kaya gace
mu rwego rwo kurandura FDL isanzwe kabarizwamo. Mu Rwanda baye kwa kane tariki ya 21 yumvikanye mu rusaku rw'impunzi ziremereye n'izoroheje byaciye igikuba mu baturage basanzwe bakorera ubuhinzi hafi ya kariya gace. Radio Kapi y'umuryango w'umujyi yavuze ko barinda abaturage bo muri sheferi ya Bwito babanze kugwa muri iriya mirwano mu gihe abandi bahunze ingo zabo bakerekeza mu gace ka Kibirizi. M23 na FDL bari kurwanira hafi ya pariki ya Virunga mu kwezi gushize mu mirwano yasize uriya mutwe w'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ushinjwe kwica abaturage bari hagati y'ijana na 320 nubwo uhakana ibyo birego bya Loni ndetse n'umuryango wa Human Rights Watch. Naranganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banzwe icyo Karere muri kubitetsi muri Uganda ryangiye mwene nyina Perezida Museveni bwana Umugisha Cedric Nzayire kwiyamamariza ku mwanya wa vice perezida w'ishyaka mu karere ka Western Uganda. Uyu mugabo yavuze ko amaze kujya inama n'ubuyobozi bukuru bw'ishyaka yowe na mukuru we Perezida Museveni yafashe umwanya wo guharira abana akagumana umwanya wo kuba umukangurambaga waryo. Nyamara ikinyamakuru Chimp Report yavuze ko atari wafashe ya mbere ngo avane mu kandidatire ye byasabye ko mukuru we Perezida Museveni amubuza. Mu minsi yashize umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhuzikeni urugabana berese wabo yari yavuze ko adashaka ko no Umugisha Cedric Nzayire ajya muri amatora asaba ko birekundi yica amatwi. Uyu mugabo yaherutse kuvuga ko nk'umuntu w'imyaka 50 niba yumva ko politiki muri madakwiye kwireka kuko avukana na Perezida Museveni ndetse avuga ko atazagumya kuba muko abantu yumva ikiyo cyabo. Uyu muvandimwe wa Perezida Museveni kuba yivanye muri ayo matora ngo bitanze amahirwe ku bandi hagamije kugaragaza ko ishyaka NRM atari akarima k'umuryango wa Museveni nk'uko byagiye bivugwa mu minsi yashize. Iri shyaka rimaze iminsi riri mu runturuntu hamwe batari basoma bike waryo barivuyemo kuko batsinzwe amatora y'ibanze abaganisha mu nteko ishinga amategeko. Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunikire muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banazwe igipolisi ya Kenya cyakoreje imbaraga z'umurengero mu gutatanya imbaga abantu baraje kwakira Gati Gachagua woza ari vice president ukubutse muri Amerika kwa kabiri kivuga ko bwana Gachagua usigaye nenga ubutegetsi azagaruka mu gihugu nyongore tumenetse n'umutekano imbere mu gihugu yateguje ko ari igisasu kwituza rya Rwanda asaba polisi kuba maso. Amakuru avuga ko abantu benshi basanzwe bashyikiye woza ari numero 2 mu gihugu bahuriye ku kibuga mpuzamahanga cya JKA baririmba indirimbo wantamuhembe Perezida William Ruto agamije kuvuga ko azategeka manda imwe. Abapolisi batungwe nuko abaturage bari benshi bamenye umuryango w'ikibuga cy'indege barinjira bajya gusanganira Gati Gachagua. Amakuru yavuze ko polisi yakoresheje ibyuka biryana mu mazi itatanye mu baturage byakirwa ko bari gukora amabara ku kibuga cy'indege. Mu mashusho agiye hagaragara hari itsinda ry'insoresore ryateraga mu imodoka ya Gachagua hafi yo kwimena ibirahure hagakeka ko yaba ari abantu hawe akazi na leta ya Kenya ko kumuhungabanyiriza umutekano. Gati Gachagua wa vice perezida wa Kenya kuri ubutavuga n'ubutegetsi buriho yagarutse mu gihugu cye nyuma y'uruzinduko yaramaze iminsi 42 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari byishimo n'umunezero mwinshi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta i Nairobi ku wa kane ubwo abakunzi bari Gati Gachagua wa vice perezida wa Kenya bamwakirizaga urusaku rw'ibyishimo indirimbo n'imvugo y'abarwanashyaka n'abaturage benshi bari bategereje umunyapolitike. Gachagua wari umaze ibyumweru 6 hanze y'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje agaragaza akanyamuneza kenshi yambaye ipantaro n'ishati bya jeans n'ingofero mu gihe ku mihanda ya Mombasa Road humvikana indirimbo zamagana Perezida William Ruto. Igaruka rye ryabaye nk'ibirori bikomeye aho abantu benshi bari bipanze ku mihanda kuva ku kibuga cy'indege kugeza mu gihugu hagati wa Nairobi bafite ibyapa n'ibirango bigaragaza ko hakiri ishyaka rye rishya rya Democrats for Citizens Party. Abayobozi bo mu karere ka Montana Gachagua akomokamo bakaba ari bamwe mu bamwakiriye mbere. Polisi y'igihugu yakoresheje imbaraga nyinshi ku kibuga cy'indege no mu bindi bice bihakikije hari imodoka z'amazi yo gutatanya abaturage, abashinzwe kurwanya imidugararo n'indege ntoya zitagira abapilote mu kirere, abashinzwe umutekano bashoboye gukumira abarwanashyaka benshi bagereza kwinjira mu kibuga cy'indege ku ngufu kugira ngo batagira ibyo bangiza. Hamwe mu makuru atangwa n'abanyapolitiki bamwegera avuga ko Gachagua yahagaritse gahunda yari afite muri Amerika kugira ngo agaruke mu gihugu kuyobora ibikorwa byo kwamamaza ishyaka rye mu matora ateganyijwe tariki ya 27 Ugushyingo uyu mwaka. Harimo n'abadepite mu karere ka Maravu mu burengerazuba bwa Kenya bamwe mu mushyigikiye nk'uwitwa Mwangi muri bagaragaje ko intego yabo ari gukura ubutegetsi bwa Kenya. Ati tuje hano kumwakira nk'umuyobozi wacu, tuzakomeza ibikorwa byo kwamamaza no gukora ibishoboka byose kugira ngo tuvane ubutegetsi bwa Kenya. Nyuma yo kugira inama byari biteganyije ko Gachagua wari imyigaragambyo igana ku kibuga cya Kamukunji azakoreshereza inama rusange. Leta yatangaje ko iri bukurikirane hafi ibyo bikorwa kugira ngo bitazaba intandaro y'imvururu. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Kibucumba muri Komene yavuze ko ibikorwa bya Gachagua n'imigaragaramo imvururu cyangwa se akajagari hazafatwa ibyemezo bikomeye kandi bishingiye ku mategeko. Mu gusoza mubwire ko kubera ibibazo by'abasirikare bakikomeje guhura na by'Israel yisunze uburyo kwinjiza mu ngabo y'Abayahudi ba mu mahanga cyane cyane mu Bufaransa no muri Amerika ni uburyo buzafasha igihugu kimaze imyaka hafi 2 kiri mu ntambara zitandukanye zishingiye ku kurwanya umutwe w'amasi muri Gaza kubona abasirikare bahagije. Israel ishaka kumvisha Abayahudi bari hagati y'imyaka 18 na 25 ba mu mahanga ko baranira ubusugire bw'iki gihugu cy'uburasirazuba bwo hagati. Intego byibuze nuko Israel yajya yinjiza mu ngabo y'Abayahudi 700 ba mu mahanga buri mwaka kugira ngo irebe ko yaziba icyuho cy'abasirikare barenga 12,000 bakenewe. Abakorerabushake b'abanyamahanga badafite ubwenegihugu bwa Israel bazajya bakirwa mu nkeragutabara no gukora mu yindi mirimo yunganira ya gisirikare. Icyakora ntabwo bazajya bakirwa mu bagomba kujya ku rugamba, nubwo Minisitiri w'Intebe wa Israel yaherutse gutangaza ko bagiye gukaza ibitero umujyi wa Gaza bizatuma ubugenzura hose biterenze tariki 7 Ukwakira umwaka. Abasirikare bagenda bagabanuka umunsi ku wundi mu guhangana n'iki kibazo. Igisirikare cya Israel girutse gushyiriraho
Twahirwa baturutse igisirikare kugaruka badahanwa mu gihe bemewe gushyira umukono ku masezerano y'imwe ko bazamara imyaka 5. Naho leta z'ubumwe za Amerika yatangiye kugenzura viza z'abarenga miliyoni 55 baba muri kiriya gihugu kugira ngo harebwe niba nta makosa yakozwe bazihabwa. Abazafatwa bagahita birukanwa shishi itabona. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko abafite viza bose barimo n'izijyanye n'ubukerarugendo n'iz'abanyeshuri mu bihugu bitandukanye bakorerwa isuzuma rero harebwa niba bashobora kuba barinjiye mu gihugu byemewe n'amategeko. Iyo yabonetse amakuru agaragaza ko habayeho uburiganya, viza ihita ikurwaho, nyirayo yaba ari muri Amerika agahita yirukanwa. Niyo umuntu yarahawe viza mu buryo bwemewe ashobora guhita yamburwa mu gihe hagaragaye amakuru amushinja kutuzuza ibisabwa. Kuva Trump yasubira ku butegetsi yashyize imbaraga mu kwirukana binjiye mu iki gihugu bitemewe n'amategeko n'abandi babemewe ariko batubahiriza ibisabwa. Umwaka ushize habarwaga abantu 12,800 bahawe green card ndetse n'abandi 3,6 bari muri Leta z'Ubumwe za Amerika bafite viza by'igihe gito. Mu barenga 55 bagomba kugenzurwa harimo n'abatari muri Amerika ubu benshi bafite viza z'ubukerarugendo. Ibimenyetso biri gushinyirwa bishobora gutuma umuntu abuzwa kwinjira muri Amerika cyangwa se viza igateshwa agaciro, birimo no kurenza igihe cyemewe muri viza, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, kubangamira ituze rusange, kwinjira cyangwa se gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba. Abanyamahanga bashaka kwinjira muri Amerika hafi bose baba bakeneye viza, cyane cyane bifuza kwiga cyangwa se gukora mu gihe kirekire.